Godišnjeg dobitnika, gospođa Emilija Lilić. Izvolite. Poštovana potpredsjednice Vlade Srbije, uvaženi direktore EKAPije, poštovani laureati, aktuelni i budući, poštovani gosti, predstavnici medija, dame i gospodo, u ime kompanije Tigar Tires i u ime Milene Tošić, predstavnika društva Tigar Tires, želim da najpre unapred čestitam svim nagrađenim preduzetnicima i kompanijama, dobitnicima zaista prestižnog priznanja Aurea. Inicijative poput ove su veoma važne, jer promovišu dobra i uspešna preduzeća, velika i mala, koja mogu služiti kao primer drugima. Malim i privatnim preduzetnicima ovaj tip priznanja je podstreh da se hrabro odvaže u realizaciju svojih snova, svojih planova, velikima su dokaz da su prepoznati, a istovremeno su potvrda da Srbija postaje bolje mesto za investiranje. U ime dobitnika priznanja Aurea 2015 za investiciju godine, u ime kompanije Tigar Tires, želim da istaknem da je nagrada za našu kompaniju došla u pravom času, kada investicija od 215 miliona evra počela da daje svoje rezultate, bila je vidljivija, počelo je povećanje proizvodnje, uveliko se zahuktavalo, a kao potvrda da je žiri koji dodeljuje ovu nagradu napravio pravi potez, sa zadovoljstvom želim da istaknem da smo samo pre nedelju dana otvorili novu valjaru u kompleksu Tigar Tires sa najsavremenijom opremom. Tigar Tires će ove godine proizvesti 12 miliona guma, što je za 50% više u odnosu na period pre ove investicije. Realizovat ćemo izvoz u 2016. od 360 miliona evra, što je 60% više nego pre investicije. Na kraju još jednom vam prenosim srdačne pozdrave u ime Milene Tošić, predstavnika društva koja je zbog ranije sprečenih i dogovorenih obaveza sprečena da dođe. Prenosim pozdrave u ime svih zaposlenih u Tigar Tiresu i Pirotu, onima koji će danas biti laureati i biti promovisani. Želim puno uspeha u radu, a timu EKAPije još jednom čestitam na uspešnoj organizaciji i želim vam još puno ovakvih manifestacija. Hvala lepo i na lepim željama i na ovim uvodnim rečima.